Biashara thokone ya mujo muthenya rwari ni bethirite ndi bakibwithi ithurano bia utaratongire bo baraba kuwa bakethira be batetheria bunene Kilimantigio barungamira na kinya kubathetra Geoffrey Mawira Muguongo rothura ri mukaririte wa kamiti ya thoko nyuma ya utumirwo ne thirite ikawira ne kira biashara ba atakaritanire ngwe na atongire bakithirikari na kinya siasa ngwatanura kuweka guna biashara bau bunene mutugikare aina ribotie Muthenya jwanaru wa biashara bathoko ya mujwa ni bethiritwo na kithuna kuthura kamiti babero bathoko iji kithurano kiria kigwititwo na mbere rwangi rwa biashara Jamiru na kethira gikujira thiri na weru bubwingi aria bara bathurirwo bethire bakiwa bakaritanire ngugi bongo kwa bongwa na bakiuga kinya bakira bakerita ngugi na atongire bara bathuri na kura kenda gutigira thoko ya mujwa gukinya kinya ringi ngaitaniria ngugi na elected leaders bonde na oni antu ibeije oni nte muntondwa na oni ndenda mantu jetenie na thoko emuja batwe tukomba kuendelea bwega na inkuria bau bonde bathurwa tukomba gwitaniria ngugi na bo bwega bono tugaita ngugi as a team tugaitaniria ngugi turi amwe monoja rutererwe kurukinya twi tukuga tutitigwa nyuma kiri utongeria bobo bweku na ntukwinka ikurukite nyuma ya mujumbe wa Centroiment kiri manguchine kureta mukandrathi na kunenkana thoko iji ya mujwa ithire yakwa ni thirikari nene na ndi akamite baba ni baugite bakaritania ngugi na mukandrathi uronenkeri thoko iji kenda gutigira ni gwakwete na mikuchanio na biashara na boba ithira bakiura bethe bakijukia kanya kau kakwithira bakiringa biashara nkuruki kubenda iria into uraruga sabati mbandu emwe ni aruga ijere no ntwaja gukethwa kwina fundi baba inge muno uria urugaga cai arugaga cai gaka matu na kendie kagoro kanini arendagia 10 nende kibao no ntu mbeca niciejete gwetu mujwa I want to believe bakirikia gwaka thoko mujwa will not remain the same again. Abundi barabeta yo mana yeri abundi mana yeri wamba kuimanje ni chapati na bakare antuko kethera kingana bakare antuko ichai ngana bakanyo antuko kwou abiashara ibata yarisha kuongela stoko yao muthiene kuma kirwangirwa biashara mero ne bogete okiumia barethi thithurano bithatu kiri thoko mwanya kenda bagatungania thoko chonde mero yani magana jari ni nyanya gutigira bonde bari na kamite baberu twende line ya kuthithurano bi turi thithurano bi bionde twambirira nkubu thai twi mujwa next week twi kungi twi maua twi kungi kunthe kuma mwanka keria ko mwisho gwetu naramero kinyake tukathithia kithurano akue mwathithire thoko cietu cionthe ni mana yeri na inyanya yara ireire meru kuma mujwa gicigo mbunge kia Centroiment nke report randeto cia weru ria kwa rieto ni mutuge kare